tunay semana dengan ang kayrotan kapo tahu tajangnya beloe pasisudo ng dua wilaran dua lutuati matiri pampawa niya pengaruh sa tayo na si baway masing-masing maminasa patarwi kana tulari mo na langit pero eroe hindi na to makasitay ungan na saray memang ditambah itapili main kaji sarapo anyway bukti mutali mai kejari tetapere ban na masing-masing umari selamati na kepada selamat. Baik, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.